Дагы жолу урматтуу катышуучулар жана коноктор баарыңыздарга Отман Кумалов менен биргеликте урматтуу теле көрүүчүлөр, Куран жаз аттуу эл аралык конкурсу суланууда. Жалпы катышуучулар 11 мамлекеттин катышуучулары бүгүн Куран жарышында. Анда эмесе кайрадан дагы бир ийгилик кылуу менен биргеликте биз экинчи этабыбызды баштамакчыбыз. Чучулуктун негизинде 8-чи катышуучубуз Кыргызстан Малабаев Ибрагим улантат. Готовится участник номер 9 из Украины Абдуланам Кашенович. Готовится. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ إبراهيم. والله إبراهيم أهلا وسهلا. نعم. اقرأ السؤال الأول. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله
لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. بارك الله فيك. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. حسبك. بارك الله فيك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين بارك الله فيك. أحسنت. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. بارك الله فيك. Чоң рахмат Раша айтабыз. Ушинтип сегизинчи катышуучубуз Малыбаев Ибрагим. Адесе, урматтуу жамаат, сөз түрдө эң кызыктуу жерине келди окшойт. Мына ушул конкурстун алкагында биздин 11 мамлекеттен жалпы катышуучу катышып, сөз түрдө калыстар тобунун чечими менен, калыстар тобунун берилген упайлары менен биздин 3 орун, жеңиш орунун багындырган катышуучуларды жана мамлекеттен келген катышуучуларды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда биз мен 3-чү орундан баштайын. 3-чү орунду сыйлоо үчүн сөз түрдө биздин сыйлыктарды, дипломдорду жана акчалай белектерди тапшыруу үчүн мен Магомедов Муса Шейхти сахнага чакырайын жана ошондой эле бүткүл Жаштар ассамблеясынын аткаруучу директору урматтуу Мухаммед Мады устазды чакырып уруксат этиңиздер. Урматтуу жамаат, 3-чү орунду 2 мамлекеттин катышуучусу жеңишке болду. Берилген упайлардын жыйынтыгы 94,5 упай менен 3-чү орунду Алимжанов Хабибулло, Өзбекистан, Мурзагелди Иманали, Казахстан. Сөз түрдө жеңүүчүлөргө 3-чү орунду багындырган 2 катышуучубузга тең атайын дипломдор жана статуялар берип атышат жана ошондой эле акчалай байгеси ар бир катышуучу $2000 акчалай байгеге ээ болду. Дагы бир урматтуу Алимжанов Хабибулло, Мурзагелди Иманали, Казахстан, Алимжанов Хабибулло, Узбекистан получили 2 участника 3-е место. В общем набрали 94,5 баллов и также получают денежные призы в размере $2000 каждый участник. Чоң рахмат, биздин конокторго ыраазычылык айтабыз. Орун алсаңыздар болот. Анда биз мен 2-чи орунду сыйлоо аземине жана ошондой эле белектерди тапшыруу үчүн бүгүнкү конкурстун төрагалык жалпы калыстар тобунун төрагасы урматтуу профессор Абдусалам Мукбил Алмаджидини чакырууга уруксат этиңиздер. Сөз түрдө дагы бир. Please welcome Abdusalam Mukbil Almajidi. Андерсе, урматтуу жамаат, 2-чи орунду багындырган биздин катышуучубузду атын айтып өтөлү. Дагестандан келген катышуучу 96,15 упай менен Зулпухар Ходжиев Осман жеңишке болду. Дагестан. Ал эми 2-чи орунду багындырган үчүн сөз түрдө дипломдор менен сыйланууда жана ошондой эле акчалай байге $4500. Второе место занял участник из Дагестана Зулпухар Ходжиев Осман, набрал 96,15 баллов. Также вручается диплом и денежные средства, приз $4500. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Анысы урматтуу жамаат, жалпы көрүүчүлөр, урматтуу 2-чи кабат бүгүнкү Куран жазаттуу элек конкурсубуздун жыйынтыктоочу учуру сөз түрдө 1-чи орунду багындырган биздин катышуучуну чакырууга уруксат этиңиздер. Ал эми сыйлоо үчүн 1-чи орунду багындырган катышуучубузду сыйлоо жана белектерди акчалай байгелерди тапшырууга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракиев чакырылган.
айымдар урматтуу коноктор жана бүгүнкү катышуучулар, биринчи орунду багындырган катышуучубуз Кыргызстан мамлекети Малабаев Ибрахим. Малабаев Ибрахим биринчи орунду урматтуу жамаат 99,10 упай менен биринчи орунду багындырды. Акчалай белек жана диплом. $5000 акчалай белек тапшырылууда. Первое место занял участник из Кыргызстана Малабаев Ибрахим. Набрал 99,10 баллов и также получает диплом и денежный приз $5000. Мынакей урматтуу жамаат, чындыгында 11 мамлекет арасында катышуу жана Куран окуу боюнча мынакей жарышты өзүңүздөр баарыңыздар күбө болдуңуздар. Калыс тартууна өз учурунан пайдаланып биз терик ыраазычылык айтабыз.